Yes, dukomeze rero n'itsinda rya nyuma groupe H. Imikino izatangira muri iri tsinda H tariki 18 Real Madrid yakira Al Hilal yo muri Saudi Arabia, n'umukino uzabera kuri Hard Rock Stadium i Miami kabisa ku isaha y'isa 9. Ni nako kuri uwo munsi wa tariki 18 z'ukwa gatandatu FC Pachuca izaba yakira Red Bull Salzburg kuri TCL Stadium, ni stade irereye i Cincinnati kabisa ku isaha y'isa 12. Umunsi wa kabiri wo muri iri tsinda ukazatangira 22 z'ukwa gatandatu. Real Madrid ikaba izakina na FC Pachuca, umukino ukazabera kuri Bank of America Stadium iherereye muri leta ya Charlotte. N'umukino uzatangira ku isaha y'isa 9 z'umugoroba. Kuri iyo tariki nanone Red Bull Salzburg ikazakina na Al Hilal, umukino ukazabera kuri Audi Field Stadium i Washington kabisa ku isaha y'isa 12. Umunsi wa gatatu muri iri tsinda ari nawo wa nyuma uzaba tariki 26. Kuri uwo munsi Al Hilal izaba icakirana na FC Pachuca, n'umukino uzabera i Nashville, ni tariki ukazaba ku isaha y'isa 2 z'umugoroba. Ndetse kuri uwo munsi nanone Red Bull Salzburg ikazaba yakira Real Madrid, n'umukino uzabera kuri Lincoln Financial Field Stadium iherereye muri leta ya Philadelphia. Ni match izatangira ku isaha y'isa 3 z'umugoroba. Aya makipe yo muri itsinda rya nyuma aserukanye iki? Real Madrid ku ruhembe ni umutoza wayo mushya witwa Xabi Alonso kabisa. Xabi Alonso akaba mu Espanyol, cyo nakubwira cyo nuko afite akazi gakomeye ko kwigaragaza neza ko gukura Real Madrid mu bihe bibi yari imazemo muri iyi sezo ishize. Abakinnyi bazaba bayoboye ikipe harimo umusore w'umunyabrazil bamwita Vinicius Junior, hakaza mu Fransa Kylian Mbappé ndetse n'umwongereza Jude Bellingham. Marinaku hiyongeramo uyu musore baherutse gusinyisha witwa Dean Huijsen. Uzi cyane turebe ngo Al Hilal yo muri Saudi Arabia yo imanuka n'iki. Umutoza azaba ari umutoza watozaga Inter muri sezo ishize bamwita Simone Inzaghi, akaba ari umutaliyani. Abakinnyi batatu b'ingenzi zamanukana harimo Ruben Neves kabisa, akaba ari umunyaportugal, akaba ari nawe Al Hilal hagati mu kibuga rero. Hakazamo Yassine Bono, akaba ari umuzamu w'umunyamoroko kabisa. Akaba undi mukinnyi bazabagendaho n'umukinnyi witwa Samir Ali Khalil Gomis, akaba ari umufaransa kabisa. Akaba ari umunyataka ekipe izaba isa naho irambirijeho. Iyi kipe ya kane muri iri tsinda rero bakaba yita Pachuca yo muri Mexico, ikaba izagendera ku mutoza witwa Jaime Lozano, akaba ari umunyamegizike. Abakinnyi batazabagenderaho cyangwa se FC Pachuca izaba igenderaho muri iki gikombe cy'isi cy'amakrebe navugamo Salomon Rondon, amwita Salomon Rondon, akaba ari umugol scorer kabisa usa nkaho ari gukina imikino ye ya nyuma na w'imyaka imugeze bubi. Hakazamo John Kennedy, akaba ari umunyabrazil rero, akaba akina hagati. Hakazamo umukinnyi wa gatatu w'imbaho ukina hagati mu kibuga nka midfielder cyangwa se nk'abamediateur, bamwita Eric Sanchez, akaba ari umunyamegiziko, akaba akina mu kibuga rwagati. Ikipe muri itsinda kandi bakaba yita Red Bull Salzburg, ikipe yo muri Australia ikaba imanutse iyobowe n'umutoza witwa Thomas Ledwidge, akaba ari umunya-Australian. Abakinnyi batatu b'ingenzi harimo witwa Samson Baidu, akaba ari umudage kabisa, akaba ari
defense babashije aho babashije gukorera clean sheet zigera muri 12 rwose mu mukino, kuvuga ngo yose zishize babashije kumara imikino 12 batinjizwa igitego mu izamu ryabo. Akazamo undi mudage twa Karim Adeyemi kabisa, akaba ari umuwinga wihuta cyane. Hakazamo undi ari mu kiraro rwose hagati mu kibuga muri ikipe ya Red Bull Salzburg, akaba bamwita Brendan Alonso, akaba ari umunyamerika kabisa. Ryari itsinda hashi cyangwa se itsinda rya nyuma, mukaba ubyumvishe rero uko amakipe azaba ahagaze mu matsinda, uko imikino izajya igenda, amatariki bazajya bakinaho ndetse n'amastade. Piqué de Sira Leadership Captain ngumvaga nkubwira ngo komeza ubane natwe kandi wibuke gukora like ndetse na share. Iki kiza cyo gukora subscribe kuri Nira TV5 nakindi nakubwira cyo bikurinda kureba imikino umeze nka harya tubo kabisa, utazi iyo biva niyo bijya, ahubwo ureba ibintu uzi neza kabisa ukamyutira. Ni itsinda hashi cyangwa se n'itsinda A ririmo rirakina kabisa, harimo amakipe ya naya ukabimenya byose. Nkushimira rero mbaga ni Piqué de Sira number 1 leadership captain.